Ito. May stok dito. Aso nga dito ahani Natal tayo ito. Maksud to kan arong usul ho. So ano mo na taban nito bolo hamuna. Pe majo. Una nga juhula si maben usuli ito. Nga seri huro subangan mo to nalaw maben natalo. Bolo subanga kung memang dangarong ito holan iuran ito sa di iurat ta bolo ito hulian ilo na to lapo ito. Oh. Baro ito. Ni maben usulan ito. Ali donato subangan mo sebagai donatur dah nga dong. Panggulan iuran ito. Beli 50,000 di. Juhulan ni malian mo. Kalau kan daw kan maben usulan ba ma sa linggan Natal taon ilo maksud ito. Dakka dibigi ho itu sama padok ni Jolma. Ah, doko. Yang enggak donatur dilarang ngatur. Dio song ni dua pihak itu. Ya iyalah. Jadi pulang arong pabenen ni HP ngan di sada-sada punguan. Dang boy arong dang maksud ito, dang na para mangatur. Kalau nang mga din usulan na sa baga tapay ni do maksud ito. Kada pula nama dokon itu. La di dia punguan ST emang di gereja emang na di dia. Bolo swadong do pabenan mo unang pula gulang hatam. Dang diterima. Ale mo adong do pabenan mo sila niuran ni. Hapi di ko tulison na di. Baru ditela ama cocok lumanang nang. Dan ibigi itu kurwaka anak muda sunari yang enggak donatur dilarang ngaturin nak. Jadi songoni mah itu ning lawa. Ala nang monitor tang dibigi itu nah yang lagi tren sekarang. Tor monitor ketua. Ina kondisi lagi gacor ketua. Mak selain donatur dilarang ngatur. Jadi si pamajo akan di pikiran mi to. Au sebagai ketua monitor. Dangarong dirincieni donatur menang kepala itu selain yureni. Jadi paso kata kami. Dingkat dunia ni padukunan mi sudi ala seorang pabinamu nol mei lama mengabet yau kan. Asong ni berarti. Jadi dingga penilok ko ni barang arong pabenan. Dak pala limon na usul di ba. Dang boy na mangatur, ala dang donatur. Habi dang na mangatur. Kon na mga sarad lo, masukan, aso lo bilinggan. Namar mo do habi ning mar natalon nungay na mga karon hiping labi naman ay. Itu mana ida? Lagi sad do pe ida muna ito. Lagi. Latihan na taruhin na tari-tariannya lagi. Mak ngapas bilang salah beo kan? Pasti nggak jual itu. Unang di dehun nami ida di natalam ida. Lagunya dia itu. Oh. Bolo iba joget-joget ni merihit dito. Juhi nggak jo. Ni di na tura. Oh. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ima, bako jo tuiri jo. Pasti nggak jual. Oh. Jadi baru itu boleh pakai lagu Felix Navidad 3 mengiringi tor-tornya lagi. Mau nggak itu? Aduh, nggak salah. Besalah mara itu. Nga ni dipakai kami musik ini tor-tornan. Musik ini memakai song ni. Jadi lo kumaju tuiri itu sedikit lagi musiknya. Aga itu suri pun kemang na. Musik kasudi dulu memakai itu. Dang lagu Natalmu, dang lagu Natal idamu. Lagu Natal sudi di selu no boleh memakai. Aga kamu goro itu ipakai kamu musik ning manorto di Natal dia kamu. Badi Natal ni pungan marga nami. Iman kamu pakai mulai di Natal ni pungan marga muro. Kami pakai nami, pakai ni dah mulai di Natal ni stem nami do. Rosana nak beda do tempat nak beda do tanggal lah. Kalau itu mang ni sama makai itu, aku itu pola itu berburu na lagu Natal. Bapu kok na ime to. Doko materi di gete. Unang sarba hit to hami lagu na. Itu harus pencipta nih dan keberatan dan muru ke boleh pakai lagu ni mang ni di pibune dipakai di Amerika bui dipakai di Jerman bui dipakai Jakarta bui dipakai parunang gajang di hutan di parbuti bodoh tuh mang ni si bodoh itu asik kamu pokok na ime to unang sarupa hit to hami lagu ni de bolo dangan nung pas di tanggal Natal mo na ito berek kom ikoro si tu gereja beberi meteran ni listrik mo na aso nang buyong bermusik bolo dang itu betul hodo betul ho kan betul ho sungod dia hakku kan ikut ku teleponan nung para pilen ala dong do di sibereko to
Adong do di pusat ni parpele ni rekku kerijo. Pokku teleponi, asa mati lepu di pas di tanggal hamune namar Natali. Sebelum sunang buya umur musik. Ima, ale bodo digeti de, tang telepon aku. Bolo dang digeti, pu telepon ima. Imo me pabuti de. Ito. Juga ni roha mi. Ala, roon manatal nesong non mamelas ni roha do. Ali on neng jupa natal gebijuk ni roha ko. Kosong di pebebek ko. So nilagu mi. Nang mulai dah Pak Ucok. Baru jadi hasil bapakmu nih. Hah? So ni mau cok. Heran iba, memereng nama son. Ya dah iya palarap bentuk kenado. Lagi berbeda kamu. Dang berbadai, mau cok. Apa polhara? Iya, Bro. Ai cuman masak songon ni. Jara masak baru agak songon lucu musa ni rak. Masak kok lucu. Kok tuh siapa masuk ni? Masuk terpilih doh kami panitia. Tang harus terpilih mau cok. Lagi tu boleh suruh piau foto tu songon di diriku datang nau lu. Tang dapat ko kujujuhon nasa gabi pa. Tang dapat berembi siau. Sa gwedo panitia. Gitu harus pemirsa kom. Dia lucu nih. Oh, macam mau cok. Terpilih Bapak si Sornopan gabedo panitia inti di panitia Natali. Wah, bro. Harus masalah anak mau terpilih ini. Kan naman kumana ini. Bigay jo. Marminggu malas. Baru? Tu pertanyaan piak ya. Hol nila putu do kerja na. Catur, berdamba tu. Ali boy tiba-tiba terpilih gabe panitia Natal. Bendahara mo siya may. Nano po tu dia na pungut to ng kusong nilo. Kan kamu udah di sini rapat. Kamu udah memilih. Jangan yang kamu. Oh, lumad ito. Maksud mo, ali urasa na parhepengi merayate. Merasa ada? Nilo. Ala parhepengi mana to ribito di berentol mo. Imana usai bendahara. Cocok matong. Maka ano dokon. Marminggu jarang. Tanyanya malas. Orang tu lah putu do kerja na. Dan batu satu. Saya terpilih mana jadi panitia inti. Bendahara mo siya. Aga. Cocok matong deh. Nagay tu di hubungan no. Tu di hubungan na cari acara tu di hubungan na. Rokok tuh hoda. Iben pilih imana gaya bendahara. Ibu tuh orangnya. Boy imana nong mendana talangi. Anak orang pas di Natali. Iben pilih imana. Alebote mana perhete. Oh, so happy malom. Boleh pilih tuh boy mendana talangi kana na orang lubi di Natali no? Ay jadi itu habis syarat ni gol gabi bendahara ikut perhepeng. Dang na ikut isi na dibereng na malo o jago hepeng memang tu si jurusan na ala nak paling tidak mau cok paling tidak tanggung jawab dari mana apalagi saya orang bendahara itu maksud mau cok Pak Uco na jo lu na masong ni anggon ay parhepeng na mamaju parhepeng na maripilli bereko dipilkada besong ni apalagi pemilihan mang nakipala desa kanalan nalay dobe se parhepeng nang pedang betu si agia ha naik di baru makan udah konakin masa kau ni udah alam masak konya di si lucu ni kuda agak semua lucu mak sohya minggu pertanyaan jarang kalau berdamba di kerja na tiba-tiba matupui terpilih gabi panitia inti panitia Natal bendahara musik